بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والعشرون حديث نوغي إجيغا بون إندر دير دفتر. ودو حديث كو جتادو أبي هريرة. ودو حديث نون كده قتلين تين كو يتغل نيما جي الله دي. عن أبي هريرة يتام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرمين الله تودون مكو. قال كان أبي هريرة وي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا الله سبحانه وتعالى نلا الله أم جنب سيدنا مدن وي كل سلامة كلا ترى من الناس إمدين بدن عليه نفعيم صدقة إتو وصدقة مولو كل يوم ننن كلا نلا تطلو أم بإلتي فيه مد الشمس نانجي نفعي إتو غل no fawi neɗɗo ittugo sadaka bewtere makko ɗen fof on sadaka no luddija nani ɓaya andu karama koɗɗen o ari e hadisi goo ka filla wonde ko 360 yani ƴiye nela neɗɗo on ƴiye neɗɗo on quoi 360 o ko ɗum talatu mi'atu wa sittuna udwan 360 ɗum woni ko ƴiye ko tokkidira o kon neɗɗo e neɗɗo donc no fayma ittugo sadaka ñande 360 sadaka kono nelaɗo ɓangini wonde on sadaka wiyaka tun ko mbuuɗi wiyaka ko mbuuɗi lalmaki taadilu moƴƴintina nunɗa baynal isnain hakkude yimɓe ɗiɗo haɓuɓe sonkuɓe yaha moƴƴina hakkude maɓɓe nunɗa sadaka tun ko sadaka wato inu rajula wallitoɗa gorko fi dabbati ka mbaɗɗatiri makko ka ƴewka otowal makko fatahamiluhu ƴewnamo alayha e hoore mum si tawi o wawata ƴewande hoore makko udditanamo bafal ngal o ƴewa aw tarfa'u lahu ma ɓantanamo alayha ka oto makko mata'ahu dolle makko ɗen ƴewnanamo dolle makko ɗen halayna coxeur yagal wiyate mbuuri sadakatu ɗum kadi ko sadaka noon wal kalimatu tayyibu konngol laabugol assalamu aleykum hiwragol goɗɗo sadaka tun ko sadaka subhanallah ko sadaka wa bi kulli khutwatin kala palande tamsiha nde yaaruɗa ila salati ka julde palande ma wotere be yawgol ka julirde sadaka tun ko sadaka woto mitul ada pottina lorrani anit tariji ka lawol e hino ɗo tuundi e hino ɗo ndiyam e hino ɗo jañere e hino ɗo fayre e hino ɗo lekku ñansalal ittugol ɗum ka lawol sadaka tun ko sadaka donc sa kalkili ɗum ɗo fof a taway ha e nder ñallal ngal sa wakkilike a waway tottugol ɗin haqqiji e nder ñallal ngal ittugol ɗiɗo sadakaji wintaji ɗo rawahu fillike ɗum al-Bukhari wa muslim oɗo hadis ko ƴettade abi hurairata an abi hurairata radiallahu ta'ala anhu yettama e abi hurairata Allah woni makko qala wi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah nettano ɗum o maaki kullu sulama kala teral minan nas immode yimɓe ɓen alayhi ne fawimo sadakatin ittugo sadaka mum ɗum noon wona yontere woni ko kulla yawmin ko kala ñalande tatlu nde ƴelliti femuɗa samsu nangue kala ñande ñalande nangue yalti ñande wo ñande sigi yalti ɗo e nge mutu eto heɓa ɗiɗo ñande wo ñande kullu sulama kala teral minan nas immode yimɓe ɓen alayhi no fawimo sadakatun ittugo sadaka mum kulla yawmin kala ñalade tartulu nde ƴelliti fi e muɗa samsu nangue no fayma ittugo sadaka 350 360 ñande sadaka mbiɗa fayma ittugol woɓɓe wi woko waɗɗi ko farilla woɓɓe ni sina farilla donc ari noon e fillay goo wonde si on tigi ettige heɗi darde ɗiɗi tawalluha ɗum ɗon no welnama ɗiɗo fof no welnama yani ɗum ɗon no remplace nama ɗiɗo sadakaji rinta ɗo fof yani e 360 fof no lontanomo donc o wi kullu sulama kala teral minan nas immode ɓen alayno fawimo sadakata ittugo sadaka mum kulla yawmin kala ñalande tatlu'u nde ƴelliti fiye mum ashamsu nangue taadilu moƴƴintina bayna isnain hakkude yimɓe ɗiɗo haɓuɓe nunɗa kadi hakkude maɓɓe sadaka tum ko sadaka
wa tu'inu rajula wallitoɗa gorko fi dabbati ka mbaɗɗeteri makko fatahamiluhu rondama alayha hoore mbaɗɗeteri makko ndin aw tarfa'u lahu ma ɓantanama alay hoore muɗum rata'ahu jolle makko ɗen sadaqatun ko sadaka wal kalimatu tayyibu konngol laaɓugol sadaqatun ko sadaka wa bi kulli khutwatin kala palande tam siiha nde yarda ila sadaka julde sadaqatun ko sadaka wa tumitul ada itta lorra pottina ani taji ka laawol sadaqatun ɗum kadi ko sadaka noon rawahu findiki oɗo hadis al bukhari wa muslim e muslim haray oɗo hadis en alamo yanñide ko ɗuuɗi haray koyen etto tun wakkile ɗen ɗuɓɓinen golle moƴƴe haray ko ɗum fawi en ettoɗen waɗa ɗum na golle moƴƴe ɗen hatta sadaka on hatta tun e ittugol jawdi donc en andi oɗo hadis ɗo e o hadis feƴƴiɗo ɓawɗa ɗin ɗon fof wonde no jeeya e muɗum o tindini wonde sadaka hatta e mbuuɗi tun ko kala façon ko no wawiɗa nafirde yimɓe ɓen laɗamaka hayrukum anfa'akum linnas ko ɓuuri moƴƴude man ko nafde yimɓe ɓen wo hara eto ɗen wawen nafugo yimɓe ɓen foddetaga siko jannugol ɓe siko siko fajuɗo kala façon ko wawɗa nafirde yimɓe ɓen tawi ko nafata ɓe hara ko wallitagol ɓe hoore moƴƴere sabu Allah subahana taala ko wata awni Allah biri wat taqwa hina ta sikku wonde huɓɓinalngol goɗɗo mégoru cigarette ko sadaka noon ma yahugo sodana goɗɗo jonɗa potiwum beere ko sadaka ma sodango goɗɗo cigarette ko sadaka ma sodangol goɗɗo kaseti ko fiji ko darda film ma ko jento musique ko sadaka haray sadaka on ko waɗugol ko moƴƴi kon ko ɗum woni sadaka yani ko huwugol kala deɓe ko ɓannayma e Allah subahana taala ko ɗum kala ko Allah yiɗi weltori waɗugol ɗum ko wiyete sadaka ɗum ɗon kono wiye sadaka donc haray ƴefeɗen waɗen ɗum yo Allah